Dobar dan kolege pčelari. Evo nas znači opet na pčelnjaku. Šta ima Olju? Dobro je. Evo nas ovdje smo znači formirali dva roja. Znači jedan je u donje, imamo pregradnu dasku, limenu, jedan je gore. Pa sad ćemo vidjeti da li je šta uspjelo, mada je loše vrijeme, pa ćemo da vidimo. Pregledali smo znači ova dva rečića na brzinu, međutim ni u jednom ni u drugom nisu uspjeli mačnjaci, znači povučeni su prinudni, tako da smo im sve porušili. Pa ćemo sad kad budemo pregledali ona dole društvo vidjeti ima kakav dobar mačnjak da im doda. Idemo dalje pregledati. Evo nas sad, stigli smo do glavnog pčelnjaka. Košnice su ekstra jakom stanju, ali je vrijeme ekstremno loše. Evo vidite kako je baklja. Ne izlazi. Slabo. Idemo sad zaviriti košnice, vidimo kako je stanje na ovom ovdje terenu. Evo znači otvorili smo prvu košnicu. Prvi prizor nije baš sjajan, znači vijenaca meda nema odozgo. Sad ćemo vidjeti da li su ova društva povukle mačnjak, da li su ušle u rojevni nagon. Sad ću izvaditi krajnji okvir pa ću pokušati snimiti. Izvadili smo znači krajnji okvir, malo dimimo pošto je hladno, većina radilice se nalazi u košnicama. Pa ćemo pokušati da vidimo kako je stanje s leglom. Bočni okvir ovaj što sam izvadio, znači malo jače od pola okvira ima hrana. Da vidimo sljedeći okvir. Leglo. S druge strane leglo. Na ovom nema mačnjaka što je dobro. Moramo opet zadimiti. Malo je loše vrijeme, znači pa... Upala. Evo s ove strane mačnjaka. Evo s ove. Evo ovdje. Znači prvi pogled. Oho! Ujedaju. Idemo dalje. Sljedeći. Većinom je zatvoreno leglo. Nemal pa svaki okvir moram dimiti. Evo Aljo, možeš nam pomoći. Sljedeći malo i kišca prokapava pa... Nema. Ali gdje ti hoćeš snimati? Evo ti, samo drži kameru. Držim. Ja. Nemoj tu udržati. Da se vidi ovo, ja? Ja. Ajde. Jer ovdje ti je kamera. Ako me čelica ujede? Hoj, zdravo je tu, ba. Nisi li zato postao pčelar da te ujede, a? Šalim se. Evo nas sljedećeg okvira. Komplet leglo pobacan.
izašli, matičnjaka nema. Idemo dalje. Uzmi dvijema rukama, samo da ne drhti kamer. Još jedan okvir. Pomalo kaca iz okvira, bilo je danas nešto unosa, ali to je 2 čepa. Sitno. A strah mi bilo za matičnjake, samo da vidim. Mnoštvo znači zatvoreno u legli. Ali nema matičnjaka, dobre. Dobro, pogledamo do kraja. Mogu ja tebi izdalje, je li tako? Može. Suho čovječ. Ako još malo nastavi, ali morat ćemo hraniti. Ima puno pčele, a nema hrani. Sad ćemo gledati izbaciti. Je gotovo? Ovo je koštica završena. Hoćemo. Nemoj jako. Koštica završena. Vraćamo sve što je bilo. Nemam u ovoj matičnjaka da zadavimo levo. Biće ovo.